Hi guys, may buntag. May buntag guys. Kagud kog lubi kay magata og munggos. Nakahuman ako og isa ka buok lubi guys. Pating sakita sa lubot. Tapos habol pagid kaayo ang kaguran. Parehan sa kay Ate Alma. Kamarang lay ko mo kabita. Hangat kayo magkagod guys. Sugan sa pamahaw ko kaluto kay ganto og sinter. Nagpa-inject sa anti-tetanus kay natunog og lamsang guys kahapon. Lamsang pagyud nga tayaon nagkalawang. Exercise guys, paningot ko. Exercise sa kasing-kasing ni Loida. Tingog ko akong dugan. Mana? Wala na ako gitilok guys eh. Dagan kay dala nga bunot. Nanghiram ko kanang kaguran sa silingan. Bye! Thank you for watching guys!